KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Khasi Author Society Nongstoin Union ringkat ke jingus nok tilang bat ka Khasi Department ka Nongstoin College haka arpu artre ujille ar hajar arpu ar kalar khi kaski kerpang jong Thomas Jones ukpa jong kidak alphabet Khasi haka jing lang blalong hapo hall jong ka Nongstoin College haka ni jing rakhi ni sngi u MLA jong ka Nongstoin constituency ba mak milan bersan ulalong kumukongsan kat ba father Anselm Nonglang ubade udai season Administrator Jongka Jilan Yam Nongstoin ulalong ke musumbut kongsan ringkat ke jingsa kilang jongs iem ke hima Nongstoin upa iem EPCM ubalong ru Presiden Jongka Khasi Author Society ke Nongstoin Union u Vice President ke Khasi Author Society Sengkemie u Dr. KD Ramsey bat kiwe Hadin belawai ke jingelang la pelong pat saya ke jingelang bani merjing tep halor ke jing em bat ke jing tre jong Thomas Jones bat eu senyang pen hei ba ulano sha usup uthiar jong ke em lang ke salang ke jai beri Khasi ha ke balai sim bentalang da u Dr. Kamper Pawa bat u Reverend AI Kharsieng ban a jingkran ha ke ni ke limpong ya merjing tep lawani sim bentalang da ki khana school bat ki samla puli college nakatha Nongstoin di seng balang per bat kiwe Hadirin bang larung kumulung doh bagi Nongstoin. Kidon ki kentin ka bang atakwa sisa bagan rung hagatuk jo ka kot ai. Ka interpretation. Dangsen ya himalang rin bagi Nongstoin aja katsan ngiwan ra ya ka codification ya ka komsensa ka kada. Ngangam de berubah pulih jengai. Tang bang ada berupa ubawat benya bakata ke jing thok kata ke jing pen kre jongi kalau qualify nan kemud legally ke qualify nan banjat deng ba ki department ba phe jong ka sok ka megela leng ba ka civil service department leng ba ka law department ha ba ki le ta ka betting ban pe ki kom thok ba jongi ngapakat ka wei ka kentim ka bengi don kam hadu kata ban pesa kum ba ka jat jong Khasi jongi ka kwa ngi sajong ka buram ka akor ka hok kasat ka tibriu tiblay tengah orang yang bisa pulih ya ka administration of Nongstoin simsib rule jam reu ka administration jo ka langring simsib rule jakat sang ka kentin ka ba syong sebai jo ka jat Khasi ka buram ka akor ka hok kasat ka tibriu tiblay ka layo jaka baru lad jo ka jela tu ka poh jakat sang ula ai ya ka mohor ka jing menjur bahkan ni kadai kawai ke kentin ban interpret haka bisa ke kadar joga jat Khasi ke jongi ngi kan sepang kaktin banong ba ka sok meglas sai sisin pat bagan sim ya kisin jam ban ong ya ka sok India pakadri kapo ban nga ong ipi kani ka sok jongi menta ni kwa ban pen ida kakam mdei ban shu ya sai tang haleng bagi lat pathai kubo ki social media gini kitai lani ki print media rai ngi kwa ban pen ida kakam sibun ki jing sakam tho leng bagi social media ya ka eka bangi le tang ba uba khambun upej be ya kakam ban ngong ipi ngasakan mau ya ledi kawai ka kentin ka ba mentangi dang yele ya kata ka kentin kabangi kadi ban yo jaka hakakot ain ka kentin Khasi kabangi don kam hadu kata no balai namar ba ya ka kentin Khasi empat itu empat la ban yele IAS IPS da ka kentin Khasi la ha ban yele da ka kentin Hindi da ki wei pat kentin bala itu da ka soka India kawai ka kentin ka ban kam tam ngidang ken man ka po ngong ba kat ba bala ka kentin Khasi ngong ba teng kini way ka sup ha kan English bang ba pending approval by the government ngi Khasi ni siang ta kentin kat ba kan ni ka kam kadang sa hapo ke jing besar jo ka soka India ban itu no kentin Khasi kat ba don gilat kilenti ba ya ki kentin gi bron kam tam haki hima ngin penrung no haka codification ka ba kala dei ka jing itu jo ka ai ka kentin dulu ya panggil penun kaman ke po
empat yo jaka haga thup jung ka kot ai dalam japa usap registration hang tai DC office ga tulir biya tho ya dia ti gendau hapreng ua bat ubi kidang ong kata kiti nongwei kita kiti nongwei hindi gyong bangana mati bahai min hindi gyong bagani jong pirang dei ka kacha dokumen gyong ngaptep kamu de yugum ta tengak kwa banong ba hagari ke jimpen khe kawi ka committee ke badan poka so kami gila ka ulat usme ma ja pau ki non notify na pring ki politician ki badan ta ka committee expert committee jo ka so kami gila ka pakan thup ye ka lo department council of department ki wei ngadai we hang ta kani ke kentin dulir ka bangi da don kam hadu kata-kata jadi thit khendau tho dulir ai wai tho dulir tang bang kapan yo jaka ha ka kot ai ngilawara ka we ke definition ha ka we ka ai khendau ka banging sa pas menta ka kentin dulir ha ka tin kasi jungi ngi hapan ai ka definition ban penkala ha ka kentin english kamut ayu dulir kani ka subject meta ka singi kalong ba badia kren ya ka jingno sinyang jong Thomas John ha ka thok kata jong ka jai berkasi lari kain nadu apa atri jong rai jun jong senam ka pas pak sau huai kala da psis pak ka huai senam hadu menta ngakan mau tapi dia pule ke history jong ka sigi ong ba siapang ka kendau Thomas John usapai kmat ha ka soka pareng tu ka nagrau balai ui ya kadustu jong yu khasi uang kum no bitep uya sela uya lam bat ki pai pak kasi uang bang ngimdei ban siu khajna ya ka khendau sa ka soka uang baru ong sai ka kentin uang ba there is no land revenue in the cases kita pulih ke kot jong liu thok tai ba don khajna ya ka khendau hagari kasi ka ni perpau ya ke sungu ya tri baro bat kumjuru yang kibalan Yesus kia agane kejingnya yang tijongi kumdo banang terkrau kumdo banang penyar ya keketing kesi bagi semua royal government bakalas penbena ba kani ka art jong unu ubnai meman kesendam kanong siya kasni wasak jing mau hal history yang tok atar yang ketin ketli jongi kum ajai terus kasih jentia de da kajing kan mau borom kan mau i kantam juga KJP assembly yaune missionary crowd Thomas Jones, Sokaru kali itu, bernama kata Aikulay, ya baru di school, di badan hamil West kasih berjentia, college, school, baki balang, tiba laraki, berkenal borong mau yau missionary, ubalawan ISIS, ya jingang di start. Kantam ya thok batar nakamtar mi jai jungi kantam hati por wat mentaro irang don cikun kijiduna rengie perkhat ya faidin kantam hati snem kibau ni missionary wan hame por jungi kalau sisa bangi dang sadin bah kajong ni missionary Milawa menong kumni kumilong. Milanang manthok, milanang manpude, milanang ru manthok ikot has kerdan befer. Tin marta kelolong sisa kejinok siang kaba ngimla. Bani nujo lone ngimla bat ong dari klik jongi.